Na tržištu su se pojavila dva nova preparata sa retinolom. Višijev Lift Active Serum sa 0,2% retinola, što je prilično fina koncentracija. Takođe, ovaj serum sadrži i peptide pirinča i 2 palmitoid peptida, koji se jako lepo dopunjuju sa retinolom. Smatra se da ovi peptidi mogu poboljšati sintezu kolagena. Jedini problem sa ovim preparatom je što je formulisan sa alkoholom. Alkohol kod malog broja osoba može dati iritaciju, crvenilo i peckanje, pa ukoliko razvijete ove simptome, trebalo bi da prestanete sa upotrebom. Drugi preparat nam dolazi od Avena, radi se o Hyaluron Active B3 noćnoj kremi koja sadrži derivat retinola, retinal u maksimalnoj koncentraciji, što je 0,1%. Retinal deluje 10 do 11 puta brže u odnosu na retinol. Pored toga, ova krema sadrži niacinamid, hialuronsku kiselinu, shea butter, skvala, negujuća ulja, jako lepo formulisan proizvod, ali moram da napomenem da je parfimisan, što može biti prepreka za osobe koji ne vole parfem u kozmetici. Oba preparata su lepo formulisane i definitivno sigurno ćete primetiti benefite. Međutim, ukoliko moram da odaberem jedan, ja bih se definitivno odlučio za Avenov, zato što deluje 10 do 11 puta brže u odnosu na retinol, zato što je formulisan sa maksimalnom koncentracijom i zato što je zaštićen airless ambalažom, što osigurava stabilnost proizvoda.